non du bebono. Oh, Jimmy D. Sani etienwa. Ani ade brem we osum kase. Yenyobia. Yenyobia. Yami bereniwa otisewo. Akane fuane kakra bi na yede afi 2022 enso de akwa awie ye but ye wogidie se kopim sa afi ne be kwa awie ye no resolutions are ye set ye de ma yen ho from the beginning of the year. Say ye nyampo enye mu bia erade be yen kaakaifo ye ka se resolutions are enema wodi si wani so o ka kire wo ho se afini nkwa awie no na waye saade no ne ye friend resolutions anopa yi se unyanye ya me kai wo se aka eye enane kakra bi na afini kwa awie ye eni nti me kai wo se mu ani na ho wadi da so nso asan anopa yi ba se ye ba be mu ani da so ni bi Yensumobia, Yensumobia, Yabeso, Kwanyami Bereniwa, Eniobia, Debut, and you mean say Utia Moon Semona, or see Yensum Obia, Yabesum Wonkwa, Yensumobia, Yabesum Wonkwa, or Yen Wabaka say, na Yakrampos, Yasi Yansum wa, Yeniobia. Charlie, Manuel Chasse, Manuel Chasse. Nientie munsem Hanamafo with that one. Say ye guys ye nsum wa hwan ye kosum no subiriku bi anto anyama bi ana hwan ona wo bosuru ni asase tie anyama no munsem what wasum Yeni ye nyame nyame neo Firi nkwasumu eyewa Yesu okra Yesu Kwanyami Bereniwa Tiano Yeniobia Bereniwa Enti asema na no Joshua kan ye Eye Joshua ene ti ha you there bi me ka Joshua Bible mu Bible ma yeti asese Joshua asema o kan ye ne se munyina musimon suma urade a me ni me fiefo me ni masefo de ye be suma urade so atiase because say nyankopon no wo hyeba with this so say nyankopon no ka se ane na eye ane say nyankopon na ongu nipa ni mu ase say nyankopon na onkeka nipa ntiri mom say nyankopon na ontwetwa nipa enantini say nyankopon na onni no yonko ho konkonsa okay kan samni bi bomu a no de ayatade no de ahyew na ene waye pepepe say nyankopon no ntesa enu nti Joshua say me ne masefo de we will serve the Lord. We will serve the living God. And pay yen household. Yedi ebe sume rade. Eniobia Enimobia Kwanyami Bereniwa
So, of course, some 45 minutes into 6 a.m. A beautiful brand new Monday morning on your family favorite radio station, Ahenkai. Martin and Yade Brewer. Transmitting live from our national studios here, Kuya Frakoma, precisely at Chemabo Wabo, networking the globe. By the kind courtesy, www.tankanfmonline.com, my tune in more than Ghana, Zeno Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store or the App Store. Just a matter of you downloading on the apps you search for Ahenkai 93.3. Then you are good to go. But over the weekend, I had the opportunity to tour some parts of Ghana, and in fact, looking at the level of damage caused by the ravaging floods in Akokwaso, Soabe, some parts of Achimota, in fact, Eastern region in general, and in other riparian belts of our country. In fact, that's why we should top anymore. And until we are humbly appealing to the authorities, especially local government, until you can say local government, it will dwindles down to the MMDAs. MMDAs, we are appealing to you guys. Monfa measures let me tell you, already Ghanaians are going through untold hardships. Distressing economy. Ampenin for kekan yama boom. Enti kakra bi no nipa na nya no a oboaboa no ne na busua de adandan ho. Na se nsu yiri san betam de kwa. Na akwakwa ese de sebe. Ye bro wasan bra usu no. And we are still appealing to the people who are in charge, those at the helm of affairs, to make sure that they work for the betterment of the people in the localities. Yes, Remo. Yes, Remo. Medical catch on already the untold hardship, loss of lives and properties caused by the flooding. And nano meti ya miyamushe me say insuo timi to ema kokwaso e yiri fa nipa ema. Oh, come on. This is so bad story. Into your best friend Nadmo, and after yen so ye tete o mind mu no. Oh, kroma no. At this year no. Mama yen to ye nyoma yie. Mama yen to ye nyoma yie. So ari as ye. Mama yen to ye nyoma yie na baby a mo si den asi. Baby a na mo ye biribi. Eba sa no ebe ha dwen. And into while we are appealing to the authority, we cannot control the volume of rainfall that lead to this massive flooding. And of course, the associated national disasters, yes, and the only thing we have to do is to make sure that we prioritize mitigation and resilient measures here. Ebeboa na ye protecting lives and property. Ensuo to a ne nyina ye ho atimi atoye. Anything Nadmo and then the local authorities, Anopai, we are humbly appealing to you. You people should come together. Let's try and find lasting solutions to sani maniema we nyina. Ekobase ensuo to na debia that same old story and nyina ensuo to a na ya betena na ye kan. Not to say we are not serious. Yen sem trofo na yenye serious. Mo nso amoye mpanimfo no ayedi niema hyehye mo nsa mo nso monye serious. Ena yen nso ayeye kuroma ene oman ma no yen nso ne yenye serious. Oman ya nkrofo nyina call manim no mo de ensuo to a then we will come back yen nso ba be betena microphone achi na ya bia homana tum na nso wafre na asem no a 19 kwadwo hoho esi ya ye kan ho asem no ne asan betoa so ne aka ho asem a we are not serious as people. Ye nyina ye nye serious. And I know na me take some ampani ama directives e dey ama local
authorities no me kire MMD DC so say MMDA no o ka kire o mo say obi bia wasi structure EDC unauthorized places bia no o mo hwe so mo bayi ni nyina de free ho no mo. And for once I was like enti I was say omampanyini mua na this directives ne de ba na MMDCs no o mo ha then o mo ye eno achi okọ municipal and district assemblies no a ye sign e department planning and hwan me maka to say ye was certain department wo Ghana ha e was say ye collapse no because ye dim djuma o mu die obekwa so the planning and hwan town planning and country the in Sambasa anope o ma dware akotena tena hoko busumi so mbadwum sika busumi etwa mu yi September yi wo ma adwum sika but bisa won say e de no mo planning okoye pe omo se wo be si dan a e wo say wo nante ba ho. What are you planning? Na your officers ni bi wo kra no a they are willing and ready to work but eniema akade so obeko site as wo hia ka ontumi nante obeko na ebi ni ho. And we are not serious as a country. I feel what the American as ba. Yeah, serious. We are pretending. Say and yeah, one new manano na ohwe kumasefo womo bwa ban na baso. Yes, aban ye bia also bwa na baso. But say o maami ewu na wo ka kire nse wada de ebesa. Right as And we need to be serious as a nation. We should come together. We should make sure say you prioritize certain things and no who be here. Na de bia ye see be bie Bagre Dam. Ye bie sa Bagre Dam ye wo northern region ye bia o how ba. Enti ye ntumi mfa meya si bia ma. Na ensuo to a ye betimi aye Awurade nyame. Oko countries bia countries bia ensuo na etono they make good use of it. Omo make good use of it. Omo san ma ensuo na eto rainfall no. Omo san ma rainfall no so san ba mfa so adentia. Omo ye some gouge bia ensuo ni tope na omo atwini nyina na omo san de akoye bibi foforo. Yen Ghana ha de ensuo dwonso kra na efa yen aden. Meanwhile Oba Ghana ha yes your town and country planning department MMDAC bia wo my Ghana mu ha no mo but ensuo to a na ye ho kire yen adentia Erade nhunu yen mobo we wa choma mi fa won she Kristo Yesu nsa ya she bosome fofrase se ne mu nyina mu nim se ye she bosome fofrase ye mfa ni agro ye de ye ho short asefo nyankopon ne nsa de ye busua ene ade bi e fa ye ho. Anyone who matter to us we commit them into the hands of God. We subject them under the protection of the Almighty God. Na ya sre Kristo Yesu se bosumi we nso a wage yentata no de awura mu no omma bosome ne nye yende musu esan amane mihu yanka Awurade mane mpare yen owuo ene nyare na ho ye tujatum bosome fufure Awurade ani monyam beda didi amayen bosome fufure Awurade nsenchani be ye adwuma bosome fufure Awurade one Ghana be di ni yie bosome fufure ku a esisi ama hodo so ebe pare Ghana onipa bibiara wae na adwene se wada no ohurie mogya mpa ne tirimu da na obom paye kanchi se esum enuru omanyi ewe Yesu Kristo dinimo yesuma nyame abofo a won ekwa akon se won ne won enkodi asie no woni won sunkonim ewe Yesu Kristo dinimo bosumi wei Awurade kase ye Awurade amani ye ene ebedi ho adanse se oman Ghana man be ye kase bosumi wei Ghana man ani monyam be dadi bosumi wei Awurade ani monyam be ye kase e dia ma oman Ghana bosumi we ye ne ye ma ye ne asefo me pa cho hyase ne kansem pa fagu abrabo so bosumi we madam biewa no jaya kwadworo no bra biewa no ne jaya kwadworo no na kansem pa ya wura bosumi fufuro mu. It's a brand new month na ne obeka bia be ya juma whatever words that will proceed out of your mouth it will surely stand, it will surely fulfilled. Open your mouth. Don't feel too lazy. Speak into the minds
It's a brand new month. Oh, Kosua, men, stop it. Do not stop. Continue to speak positivities into your own life. Kansempa abraboso. Kansempa. Mami fa wie mo brain 7 fan to so na fe yanko anim. E wie mo brain na no pay say na esi etie. O se men kan kire o se free no pay kopem anwumre no. Ensuo ni bemu na ensuo ni wie na adwuma. Ena no na wo mo hwe e wie mo brain 7 so de betu dwase yen kan kire o se. Said ye ensuo ni ye fin no. Omo hwehwe emu no omo hunu senka ebe ye fin no akwa akosi obubu obosumi no mu. Eye nyame yadoma next month. But omo kire se ewie mu asan asesa. Eni nti said ye ensuo ye fin no dan nsi ya. Hwe kwan abefa so abema na si yie. Because omo kire se be ye se ya akwa kopem afia ye kowura mu 2023. Ye wura mu kura no anya se ye wura mu January na eko da bi. O kire se be kwa kopem March. Adinti ya no ahwe acha ne nso de amame. Enti ya nso ensuo no besa ba adwuma, obeba adwuma. Ensuo no beba adwuma ba adwuma. Enti ya no ahwe kwan be fa so beteto nioma. Me da sibebre. Na watwe awie ye ebinim kopie Western North. Sahwibekwai na sahwibekwai no ayekoye no na eye kase mo bekaye a MC no awonya aka akwanhia no na watwe awie yi ene yekope no krabre na eyawere no ne driver no chema broni nyame mfa wo kra nsie yie nti na watwe awie ene yekope MC krabre ensu etoye no na enye nsu keto ensu bransam ensu brantam ensuo mu wirampimu asiedu a etoye no esa yie no but efu be den kwamram yakota na chene ya bepe be bia tena abrabo ne sa nete eni nti ufa abrabo no too serious wa obewu agya ho unya wu nsu de ne na asem ne no ano no unya wu ensuo basa de kura wo ye ne wona dan ni mu oboa obekwohye fom enti MC den sika den edan den ka enka ensuo bayi enka beka so ye mfa ne nto ne ka anim ekura ma de nchi but ye so oboa wawu ne de oboa ye de ne fa ensuo ni mu kosie no enti madam bebrebe wo de kwa hi me ne ohene no a obi amuwi nti wo de kwa hi Ade. Enti ye da nyankopon ase. Se wadoma boyen am yakope opani achi krabre kama. Abrabo asan ekoso. Fufuro wu a ebekosie no. Sa na tie. Tese ye ni time on ye di agina hokora atwen yo. Unya wuya do be hye frigi me bedu na nwotwe da wie ya na be yi wasie ntantantantem na fe abrabo na san to aso ye ni bre meti hayi me de to ha no mo na wo kena on bebo yi enwom abe na nwotwe ye mu nkope ne kura bre ntantantam tese ye ni bre kura enti dia wo ye bia no na wahwe no waye ni yie ye kuya ni mu ntantantantem ebirim de wo mufu ahye frigi mu afinie o gede yen ye ni bre ba bi ye gina sisi ya no ewurade nko an ye besom no ye nya gidie se yewu a yewu ma no ye tiase ma no ye ni nipa nyina betena yie watimi wakame we menene nkasa hwe menene betwea kwakosi o da bi obetena ha no mu a obomachi eni nti menene nye fine bra uwu nne ye beba ayie ye beba be siew ye wie pani asan beto abrabo no so ye ni time o obi ka to se ye wo time pa oboa ye ni times a ade enti na watwe we nyina no so asem we de nam eye tie opani dum no na watwe we nyina ne ye ba besua enie
Yes, God is not a man that he should lie. God is not a man that he should lie. Onyankopon ti se nipa na wetwa ntro. Onyankopon onti se nipa na wadi atro. Eno na awatwe we ye ba beka ho asem. Eni ti na awatwe we nso ye wo eniema pa e de ma on. Onyankopon ti se nipa na wetwa tro. Nipa enye. But Onyankopon ti se nipa. Na awatwe we ni ye ba besua no obofo ba ya asem ode ba ye no. Onyankopon ya adoma wo chena. We will have time and we will delve deeper into it. Na yesua ade bebre no a. E wo gide se Nyankopon ebofo be boa yen nyame honhom be boa yen ame atimi atena sem no ase. Na monka nkere MTN fo se sa service na omode ma Ghana fo no enye service papa. Maame Eslo Usu Akufu Madam Jet Li we ni ade a wo se wo kan enye me block no. I reluctantly decided to enye no nya sa abrofo no uni mbrofo ka na wo your budget Li a omo a wo so no mu face e telcos no nkwase ya service omo de ma Ghana fo a pani bia nhyɛ da enka ho asɛm nkyerɛ wo mo no yɛte kuroi mu MTN fo hwesi di omo pɛ bia no omo ye network no na network na dane anadwuboja network na dane dum so ye won panimfo ha o ma no twetwetwetwe ma no odin Ghana fo so ma no odin mu no mo nko face nko kambrofo akese nkyerɛ wo mo hwese na network yi ebu dambaris afua mpofo abese network ni ibu dambaris emfa pani bia ho gidi hu hia ana mo keka ho borofo akese na sesem ka no mo so mu twam ekosi sen ebo so ni save twam akokuroko sam sela network ni na ebu dambaris no koka borofo akese ne fa kire wo mo MTN form tese ensem huru service nko an omde ma Ghana for ha because omo na omo ye in charge on behalf of Ghana for omo be keka omo adwenya kire wo mo no omo tete ho abaduku akese omo adane slay queens ne slay kings na omo de te Ghana ha borofo akese ye Ghana for so mutimi ka borofo ne kire mo yesa de fiti nra MTN network yi ebu dambaris yanti kitam yanti jame 2 weeks ago omo disansem hunu ya bi yakwa de nimsen ko mu wie on betro letter crab patch as usual omo anye because na wo mpanimfo anu mu tani otu o man kra mu a obontin su ni bebu enti aha no na yehia Madam Jet Li I will block it no aha no na yehia wo say you will come in and speak for Ghanaians ana ya men kwa me network na yesa opokume who use MTN pepa chwane it's anything oh but was one man no pebla ya bre ko fa se me de wo kakura un efitim no enura eti akosa eti ako Jisa dia nwunyia e ma me Eslo Usu Akufu ba keka ho borofo akese amunya bidi ntia amunya MTN fo no amunya bidi nti no ne nwunyia monye ne nwunyia no reluctantly na ekosi sen bo ayi mo se 30th na twam ara na mo mloko no amutimi ntwam hwe ara na mo mloko mo triti Ghana for to say ayi mo ne mo ma bi keji fuo bi na mo no mo te no oh ayi mo ntwa so na me twa so ahwe a bombo a me to na kuro mu no ayi bobo ne enko Abozeke Sports Jagum. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! A good day, Winston. I'm from George Madden. I'm from Mamidin, Eddie Joshua Kwabena, Ejanim. Over to Wabin Pokuari, and Can Afe Abranti and Dandy USA for jury, and so Eba Roman Ashete. And so Eba Johnny Bibia, and so Eddie Abijah, and Anope, Edikano, young Fasida, Emma Jubilee Hospital, me Pachanano pay, send Nino, Obodino, and Shedan Koye, while June would say Yarwa, Eshe, Obodinima, and Bomibia, and Koye, and Farmer Dia, Remo or Jubilee Hospital, catching a few call, Nakwaje, Ayarisaye, Nabibia, and so Enkoye, and Farmer, Abia, one or problems be Wakuma home, Oba, Doctors Virginas 24/7, Asho, Masaya, Wano, and so Etimi, Etwaira, Abia also Obano.
opese obeda hospital honom na ogya yaresa ye ebia op private room a ninya oba bibiri honom obentimi anya binu ada na bibia nso akoye edi amount wono opese ye lab opese check o blood no type be kra urom honom laboratory kese honom a ebetimi edi akomwa afi doctor nso atwero indrobia ma se konakoto na afi fasa ho yare a pharmacy kese honom a edrobia opa tobia no nso ubenye bi na wato afi antenatal care de ma no mafo afuro no na afi postnatal care nso honom edi ma ema no ma wo wie no opese o check akora ni wait akora na didie mu se ne sitie na ho odin sem no se ne sitie a na ruo Jubilee Hospital a ebetimi akomwa ebia surgery bi operation bi na pese o ya theater kese o ma oba ebetimi edi aboa afi ne no pese ultra scan o yo ba wa fafuro o pese ne no ultra scan na hwe akora no krampo no o yo ba na so ebema ne na ho odin sem no se ne sitie o ye funu mo afi prostate enso na achew tete o pese ultra scan ehu a uroma ye ultrasound afi ECG scan na ebetimi de twa kama na bibia nso akofine enso edi amao ebia wono wani na etete wo several sema glasses na osha your doctors so betime gina so to bia no wonye bi ato enso ya kache se insurance na de eba so de anya tumuda oba ye bejo na afia nso ahwe yi na bibia nso akoyi eda ma ohwe achi akwan a odabo abu road no so Amantra bridge no so honom na obohu yan frempanifo number so na afenchiruma asimdie no je fafim panifo ho number na 0244 575799 0244 575799 and 0241 7 Unnatural mineral water ensuo we die said de bia yedi ho adanse echew no ensuo no de papa da otekrema so a unse yes unum suo enti suo do obia enum bia betimi aboa o emo apomudin sem no atimi awie wuye obu o ha apomudin sem no atochema me kanfo an natural mineral water no ene dia ma num suo yi na entimi moa o se wo ye wedding se wo ye engagement outdoor program bia wo ye bia na opensu papa de aseve wa hoho se ni obia enya ho asem enka dia enu ani unnatural mineral water ensuo Toby na fa yo program bia na se wapo adwuma na wuko fie kura betimi akwa ko Toby na dia kogu fridge mu na wonnom ne kakra kakra nso we fi bia nim ya hyeda ane aye ede ma nipa desani nso na aka ne de wanhwe ni amasa ya lepa ane betimi ahaw enti koto unnatural mineral water nso ibi na nom na entimi moaw akemodan o hwen a ya wo Ghana Commercial Bank se park up ho ye ne no na eyo opposite obekono na brosan fefefe bi si ho unye hu abrosan ne pekwase obakoto awura fefefe bi ho okwa wo se ope unnatural mineral water nso ni bi dudu bia opebia wode be ma afa unika akora omo akasa be peka ma no mato de agum na nso de akofie unnatural mineral water nso ede yemfrey 0249 680 213 0249 680 213 unnatural mineral water nso ede pa Yongshan semna se enfenfi various European leagues no ayade akopie ma na se games no so ebi etimi eba so of French League animo match the 9 results ni say na koye Angers etnas Olympic Marseille echene boneka ni miensa Angers for no omantimi anti Strasbourg enso etnase ma Rennes boneka no miensa omoso mutimi eti kanu bako PSG enso echi Nice ebomeka ni mienu a Nice for ntimi eti kanu bako Lorient ehye mienu ama Lille Metropole enso eti kanu bako afi AC Ajaccio enso etnase na Clermont-Foot eboneka ni miensa Ajaccio omutimi eti kanu bako Azure enso ne Brest a game no ekoye 1-1 Toulouse ehye kan enaditia Montpellier omoso mutimi eti kanu mienu afi Troyes ene Reims game no ekoye 2-2 Monaco etina fechi Nantes boneka ni 9 ama Nantes omutimi eti kanu bako Lens enso eti Olympique Lyonnais ebomeka ni bako a omoso omantimi entoso miensa o 22 Lens enso etoso 9 onso o 21 last in Brest ho Strasbourg ni Ajaccio omonom compete last na yedi munsem no yedi eja ye kwa the German Bundesliga ne question na matches no eni amakwa ye Bayern Munich boboko no etimichi by o for Leverkusen eboneka na 9 Leverkusen etimi afa ball Antwerp Eintracht Frankfurt etimichi Union Berlin eboneka na mieno Union Berlin etimi ante FC Cologne etimichi Dortmund eboneka na miensa Dortmund etika no mieno afi Freiburg enso etimichi Mainz 05 eboneka na mieno Mainz etika no bako RB Leipzig etimichi Bochum eboneka na 9 Bochum etimi afa ball Antwerp Wolfsburg etimichi Stuttgart eboneka na miensa Stuttgart
eti kanu mieno afi Werder Bremen etimi chi Borussia Mönchengladbach ebone kanu enum ema Munchen eti kanu bako Endra sei ene koye Hertha Berlin enso etna ho enso etimi tonsari freti Ejin Hoffenheim obi a hye ne yonkono eka bako Schalke 04 etna ho ema Osbeck ebebone kanu miensa ema Schalke eti kanu mieno table enie Union Berlin our 17 points and Roman Freiburg our 17 points Bayern Munich our 15 points and a Dortmund our 15 points last train enie Stuttgart our 5 points and Bayer Leverkusen our 5 and a team aware no Bochum our 1 point. Italian Castle Serie A national match day 8 results no according say Napoli yet na fiachi Torino bonekani miensa ma Torino omutimete kane baako Inter Milan enso etasma AS Roma etusha no so bonekani mienu a Inter omo Giuseppe Meazza San Siro omutimi etekane baako Empoli enso etanase ama AC Milan bonekani miensa ma Empoli omutimi etekane baako Lazio enso sekane enandi tia Spezia omonso omantimi anti afele chene Cremonese game no ekoye 1-1 oho Sampdoria enso transma Monza chene bonekani miensa Sampdoria omonso omantimi anti Sassuolo sekane enumdi tia Sarantina for no omonso omantimi anti Juve enso chi Bologna bonekani miensa Bologna entimi anti enanumre game bako ebaso Hellas Verona etnafani Udinese enso edi eboni table no sena esi etie Napoli we ready in time or 20 points Atlanta Tosumino ono so 20 AC Milan tos 9 ono so our 17 last train no Hellas Verona Cremonese na face Sampdoria Yakola Liga Monday 7 say ene koye ewo San Mamés no Basque side Atletico Bilbao etimichi Almeria ebone kanonan Almeria etimi afoball Antwerp Cadiz etonsa edife Yellow Submarine Villarreal obi afoball Antwerp Getafe etna ho ema na yeso gurema Valencia anase Real Valladolid ebone kanamiensa ema Getafe enso ti kanomieno Sevilla etna ho Los Blancos Atletico Madrid ebone kanamieno Sevilla etimi ante Sassuolo Real Mallorca etna ho Barcelona ekobone kadebako Real Mallorca etimi ante Robert Lewandowski ene bogo edema FC Barcelona Endra say ne koye Espanyol enso eshemieno ema Valencia enso etimi eshemieno Celta Vigo eshebako Robertis etimi ante kano enso ewo ho afe Ginora enso etna ho ema Nota Boys Real Sociedad ebone kanunum ema Ginora eti kanum so miensa ewo Santiago Bernabeu Madrid eton Sarifro Sasuna obi a hye nyonkono eka bako we La Liga o check table na enie Barcelona ene huredi kan omo 19 points Madrid ewo 19 points South Atletico Bilbao ewo 16 points Real Betis ewo 15 points last treno enie Almeria ewo 4 Sasuna Cadiz ewo 4 points and afe Eche Amo Bravo no ewo 1 point afe English Premier League national match day 8 say na esi ekoye Arsenal etna fie enso edema Arsenal Bournemouth enso ani Brentford game no obia entimi Antwerp Crystal Palace etna sima Chelsea etne tiane kani mieno Crystal Palace omutimi atikane back Fulham enso etna se ama no Newcastle United etne bonekane mu enan ama Fulham omonso omutimi atikane back Southampton etna se ehwe han ama Everton chene bonekane mieno a Southampton omonso no omutimi atikane back West Ham United enso etna se ama Wolves eneno West Ham timi dinkunim ekane mienu a Wolves omonso omantimi enyi kana no bi Liverpool enso etna se Anfield where fortunes favors the brave ama neno one Brighton and Hove Albion enso ekotie sa game no ekoye 3-3 ya ongo baku pm de ma Liverpool Roberto Firmino enso ebo 2 goals Abrante bakope na bo 3 goals ni de ma Brighton na so table no ye ntwa 20 league ni de ye beje afi enra games no etoa so Man City enso etna fie echibobo ko de Manchester United abone kanemu insia ama United for no omutimi etikane baako Bright memowache afi Leeds United enso ene Aston Villa game no ade ago bia entimi MPM enanwumre game baako Baso Leicester ene bobo ko de Nottingham Forest enso the game no at the every time so table no Arsenal reading kind or 21 points Man City tosumi no ono so 20 Tottenham Hotspur tosumi san or 17 Brighton tosu 9 ono so 14 last in Wolves eneno the 18 position or 6 point Nottingham Forest and so at the 19 position or 4 point after Leicester afie anhwa no ko mutwa to a almost 1 point yanko Santiago Bernabeu ne ani komo eno big game no etimi koso emma Madrid etonsa erifo Sasuna game no eye 1-1 now after see the game ne ba hyehyɛ so no ena La Liga form penny for etimi bo Abrante for Valverde abaso essence La Liga player of the match
month of September no abasopodia no etimi call e de mamado de nia brante a ye fan Vavadi nteno a omo presenting award no enso etimi na brante no na papa fan Don Carlo Ancelotti say yen kan chetie for say no wom say niam anko ye de nenso omleni ne brante no esa se Karim Mustafa Benzema konya penalty aboto twene o si woni Benzema na men ka penalty no wasem esa se Madrid no abrante obo penalties abrante fan Karim Mustafa Benzema omu say wa mix penalty de nenso still Madrid penalty bia ba Karim Mustafa Benzema ene bebo fan Don Carlo Ancelotti ni samo DJ no ene di musem no ye di ama no afayen kopiem wo Arsenal bobo kon former Arsenal coach ndiye de Arsene Wenger papa akasa osu kopiem wo EPO table no so a emfa say Arsenal elite table no with 21 points no team a likely so betimi agi EPO no Man City bobo ko no na waso yi Man City a team odi one man or so betimi Man City challenge and so timi agi EPO de finish sem no bobo ko andin de Arsenal or so hwe Arsenal ball o mo ball any pointer o mu anya o betimi akonkodin de akomonim on Sunday no o catch City for say City o mu timi focus on na say Champions League no so na say o mu focus o ma tension na ko Champions League no so a like say Arsenal be form ho na for EPO no o ma ji we ensema papa and Arsene Wenger and so Eddie Atuja yanko Itia Sports Stadium na fe yan emre fie na Itia Sports Stadium na big game ni timi koso Manchester City to side from Manchester United and ra en guasia pa na papa fa no Erik ten Hag ekwaji 6-3 and okwaji na Erik ten Hag na eka say was here nra mo amoye Ronaldo fans no abrante no amana sia kan bi o si first half ni Bayern na Manchester United agi 9 no no hu so de abrante ni kojirama be yan guasia de ma Ronaldo eno ka ho eno wan for Ronaldo anko bo game ni bi o ka to just say free hoko no nyame adma match se de Manchester United ani mo no Ronaldo be start game no e de man you na papa e fa no Jose Pep Guardiola so akasa o si we eye one kakra we kwa do mo de Manchester to football na mo do ma ready safia EPL no on beje na fe ade si na ni so eye Champions League no eno na okasa o si ele Haaland no obia hu no okofo Haaland aba EPL no no bia kasa na Haaland etimi she goals abrate so far so good no wa bo 14 goals o hwe player odi na chi Harry Kane and abo 7 goals no o si obia be hu abrate fan El Haaland no ka to just league no ko na we no na abrate na tima she be 40 goals wo EPL no Jose Pep Guardiola ni komo di jay no and pedi musem no e dia ma ya ba fie fast da Emma Pacific Mills Enterprise me patcho your Amazing Grace building ni mo e wodo nchema coupon checkpoint achim so adru na enwoma ye nie yeton enkunya afe air tables ubenya bi ato musical instrument bebre na enso aba pumping machine afe hand dryer afe glass table we a center table a yen hwehwa ye si dem no oba bebre na enso awe akache afe wheelchair ubenya bi ato na afe outdoor chairs enso bebre na aba ubenya bi no ato enya no kwa ne to sanso home use ni ma bi ti say microwave oven oba bebre na elho afe electric iron toasters washing bowls for eneno and as a hairdressers for no moba bebre na enso elho afe electric fan TV set ironing board na afe woolen carpet ni nyina na bebre aba roni chemu yakache benya bi no ato na bibia nso akoye edi amount wo hwe chia kwan a na se coupon checkpoint achim so aduro kwan ni so ehonum na obehu ye frɛ number yi ebia penchiremu asimdie ebia peso bisa se we ho o from penfo befa na afe omaje so number 0547 716580 0547 716580 and 0542 308730 0 championship no and abrante no eko prayer na me ne papa e fa no Paul Lens edi nkomo ono na ye coach Edema Redden o si abrante na bosome baako Abdul Babarana ebetrefie on si akan Enfema Redden na ne nkofo keka se FIFA World Cup no abrante no ebe mix dabi Abdul Babaraman enu ho no na ne ho so etimi atono yanko abrante fa no Razak Abeloa na ye ni nkomo o si akan ma FC Sheriff na nra abrante no so kwatweti ensembi so no person station nationality edi free Ghana na for kwada post no Edema Moldova boboko no anase Moldova country no na abrante ni nsane betu dwa no se na de na ye huhu dia metete sa abrante de se wa jatom so no obakosi akan Edema Moldova na mom onsi akan Enfema Ghana ye national team Blasters ni biem na abrante no ba Ghana ha wada post no bako sa 4 times and Edema Ghana the last time abrante ni da post Edema the Blasters of Ghana no June 2021 mekai Ghana versus Morocco and abrante no kwada post no na entity aba no yes FIFA new registration abanity abrante ni betrefie 2 years na for the any krata semnia enso etimi move e the free Ghana na for kwada post no Edema Moldova country no
Anchaye na class of folk any coach and any Samobodu and so a party ways are Ubian Huntias had to folk and Yanuntias Samobodu so and Yanuntias and Yadium betting atwaso na fisa wadiano or meeting awadi bu na a beto jape had to folk for remo cover pandani Samo Ninoi say Umbra number interim head coach and from a class of football kono na enra sambeto ja say a crowd to folk na some remo or ma announce a new assistant coach about share na bianso akoye Adam Hatful Boko no papa ndin Adam Marvin Dixon David Oklu papa ya manfo bekaya na say coach and then prosper nati ogum ni time wasande okono na assistant coach Adam David na say ogum into the chima enu na hat to folk for omleta ba bontin papa no o ma appointing say Umbra na from be assistant coach from Boko ndin Accra Heart folk Yaguso our Ghana rep in Africa House of Folk CAF Confederations Cup nyame adoma Saturday bay our Melia Ponte so omni ready Bamako and akwahye so say na kwamena edi kankano papa efan David Oklo amabonidi na mom say goalkeeper trainer papa efan Richard Opon wono no be goalkeeper trainer Edema House of Folk and say papa efan David Oklo head coach no papa efan Samuel Ninoy assistant coach on Bemensa na fe papa efan Richard Opon ababe goalkeeper trainer Edema House of Folk inti sanko for way and the House of Folk team no kopiemu Mali nyame adom ochina House of Folk banyakofa kansie wamone kwando out of Lions and bebo ansana yawada 40-man contingent Ghana ha e money chemu e Mali na fe omakobo ready Bamako nyame adoma Sunday pepepe House of Folk team no esambe bu maketem e de free Mali na fe omabedru Ghana no ma prepare ho e de twen second leg the ready Bamako e bebo e wo the nation Wembley Accra Sports Stadium. Coach Prosper Nate Egum enso a former coach ya papa Edin komo atwaso best mino House of Folk akoba pa nchen ne kodim komo se Japan na kebe coach Boko and then Accra Folk na report and second say coach Prosper Nate Ogum turn it down sa ndi no offer no two times near wa turn it down ni nyane say papa no work up Ghana yekwe o ma choosing some best chief scout and from Ghana into so Koba no be decide so coach Boko and then Accra Folk and I say on coach Yanko Town na ya say nyame aduma Algeria and host 2023 January 14th to 3rd February and Jumede no baso na draw no etimi baso e ma perfa na no worker oni manala Jimambedu and ko gina Ghana name ekoye said Ghana ye draw no ebetimi akoso na Ghana ye de yakotu group C na group C no ya ni Morocco afi Sudan Madagascar and Ghana yan any wo group ho na no na papa fa no no worker kasa also wo catch local players na musia kan e wo Ghana ano also uye player na pesa utimi kwabo tournament ni bia no catch wo se wo modern no pejam wa pejam wo modern bom dia enya de ono papa fa na no worker no obeto nsa ade afro e wo mu se yo players ni bebre ho a omo bo qualifiers ni bi na mo players na mo bo qualify no se mo ntimi anyina mo ho pejam mo modern bom ma o catch mo tournament na kasa no enya de mo betimi akobi coach ano worker nyame adoma na no pay e no ne abrate fa ni manage Jimambedu e be touch down e o Ghana na fo obi akohwe enso akoboa ni various clubs a yaka mu nsam no e de akere wo Gabriel Tete e ya branch a ono no basically onimhwi papa ne club team Riverside ne no amubezo Eastern region no abrante ne body e kon campaign na no nada ombe pie mo fie bi sanse ne no ne cycle na kontu yi na se ede ne no ha o madwen e woni no se ba ne so mo ye training ne career mu ede na ha o madwen o se ade drivers any cars ade mo mom gaba o kwan so kra if se ba ne se o mo ye training na ye ntien se ma Gabriel Tete e de tuja current yeah budget concerning about league no ye shafia the be ebe don't bear your mind and also the dikan any anu mo chikas drivers no ekwan no yes romo ekwan no nyina dia se bi won anti phone cry ekwan so no befa aya na yet bikes no mutika mu omu hu yes e kanipa ho omu chi kan rough obitime gina no onim se me ba be gina wo ha wedu ho instead of so obenya botre na wetwa mu akono osan hu na na we gina wo wani tizonya fast out the babu ni nyina kan game ekwan no so kan game no ekwan na nya ontime nya training ko be bia challenges no there mostly no there cars na na hia pa cars na na high omu high pop we are less mistake me kai 2018 na ba be ko Burkina Faso na me training me ne ka bi crash na Saturday na police for no training as almost stop car na we mu abesin mu wi na we mu esim na o mu ma na esim o mu ehu se me ba na o ma me ne crash me ne so tete me na me hospital
we ensema nurse international cyclist o achimo da haya no fi enti Gabriel Tetene some de club team no de Riverside cycling team no ebezo Eastern region hana adewe nkamembo nanso we di kan tia no da enti ese mebo furu onum na afi ni aka enso etwaso communication director enso Edma Kotokuru Royals nurse pandin ede Eric Okatachi Afrifa Ibisansa League na akọ hodi Kotokuru Royals enso no nurse do nchema affect by anase effect by na liga akọ hodi ede abre bubuku onde ni Kotokuru Royals ochiri mu se current no ya budget concerning about league no ye shafia da bi e bebo akokudru a ye bi break league na ye de beba efi anase ye beba ye betwintwen so na yakobo World Cup na ba no that matches ni na ye nhwehwe mu kire say efi Ghana Football Association ye bebo 12 matches na nka ye league no akọ break ansana yakobo World Cup na ba enti ye budget ye ne de ye about 12 matches budget edi ma league na nanka ye bebo akofem say 12 matches ni ye bebo the abre ye planning and to ye nhihye baby ye kwahye ya ye boaboa ye ho nyina no ye consider sa ne ma we nyina nti say obeda be sorry putipru na akokoba say league na ntumi amaso league ne ko break ye nim exact day ye the best start league na I think say your how can say edi Kotokuru Royals pa we ensema communication director de ma achimda Kotokuru Royals edi tudwa ensem no bebre na no kan ye ewia ba ye de ni aka nyina nso beba emre na so nti edisi na fe captain in the morning obofuri amanfo the morning show at wasmedin ade Joshua Kwabena ejenim oti abranti and then the obrempon poku warenka afi Yosef Ajiri enso ebo Raymond Ashete enso ebo incha kese confirm mama units don pre na afi ne nikum Mr. Emmanuel Ben don pre na Mr. Ofie Emmanuel Jekum incha kese nkona na hakma na afi Mr. Kosinyakon enso incha kese confirm munyina ye de si captain in the morning wo boba ofori amanfo over to you. Ghana Adisie Oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM Ghana Adisie Oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM
yeah, oh yeah, ampa, oh yeah, 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 Mecca. Yam Fasidan command the sports team led by Joshua Kwabena Ejenim, Obrimpon Opoku Wari, Raymond Ashitetete, Arope Wati Wanka, Kofi Ejiri AJ, and so Mastermind do it to the hall. Or maybe yet was so much, any Jumediano Edin, Udi Ahinkan Kwame Yaboa, a Jampani Kofi Mengsa Kobike Kwame Asante Billy Man, or Frame Obuwaba, Ofuri Amanfo, Kotoku Mayor, and Sruja Bakwa Yaka. And I'll pay still remain at your morning's chef. Kayan Hue, Nayan Sumo, a Quansron Kuso. We see a friend of Abdul Aziz. Good morning to you guys watching you live from Hanover, Germany. Yeah, that's it. So we're joining in. Teacher Constitution, we are more say. Yeah, that's it. Crispo Fufu, yeah, that's it. Sanso Soena Amisco Spelele, yeah, that's it. Stephen Boachi, yeah, that's it. Mo ama join ni nyina Krista sumdue nkamo Obi asend message say ofre me a onyame na aden me ba cho yem block me sim card ma register but MTN force network ni yomo dia ni yomo pe no me de be ye. And if you are friend and ma, you block me, and I'm in doom me phone. Why? Yes, the ordinary or the become the edge. But I don't pay my main fancy answer on Concoma Unimunian for Queensta Opoku Soya. Ono na agona ono ni agona west na east but eden ya agona wo ho na in fact maame no kuro mu kwan nye anio mo amofa saa kwan ne so mo a ofa ho no mo de kɔ kasoa no kwan ne nye maame Queensta with all due respect o kwan ne nye dabi nye hey Chese ekwan bi wo kra no a anka efra bi na enye but maame Queensta krom kwan ne de unya tra cross a na cross no anka sakra ne da asen a cross na ehye oluwa empotem no kra ne da asen oluwa no na ba ne tizo so ko he ono no de enye a cross kro ni mu ho no a wo de kwakosi saa agona kwan no so no awurade nyankopon hey maame Queensta with all due respect me no ye fine pa but wo kwan nye enye me kwa de minim sanka ekwan enye nke duru ba bia na nka wasi kwan ye mu kakra but wo de enya de kokosi yi agona so aduro kro ni mu pi oh enye enti ya basre se mo dia ma contract ya contract are pa cho ye na ye sa kwan no because o fa ho bia na ye ma hyew ahu eduru weekend na o be fa sa kwan no na ye ma hyew because kwan ne nya ubeduru no be ka say ye sheda pa de wo to awe aboso ne twi u fa afam ha adwen as if that wasn't enough o be say na wo ko Right Honorable First Deputy Speaker Honorable Joseph Osei Owusu aka Joe Wise ono so asante be kwai ye honorable nsu kuro kwan nye enye be kwai edi kwakusi se kokobi o so hwan ho enye honorable enye kura enye
enti e besre mo monye kwane maye musika akese amudie mo salary akese yenya bi ni but de yen be benefit ya ne se mo kwan no mo be siesie ama ene so ye de ka afa so ohun na yedwumadi ayekodie nyina na etimi akwa kodi enti ene nkai gba na wo ho na me de ama mo no na focus no eda be kwai eni agona so aduru kwan enyenyenyenyenye ye wi amede kwan ne aka no be ka ho se ufa ho no mo before we kwakosi awutu senya no honorable the graft ono na ufri Queensta ha on netwa Queensta so ye honorable ho no so nye ho no so nye debi enye my fa wada chintin to aso wada chintin. Thank you. And I don't pay with that chinti dia yede nam no ewo ho. Yes say everybody cannot love you. Don't lose your peace over those who hate you. Everybody cannot love you. Don't lose your peace over those who hate you. Eno no eye brofo kasa. Eno no ye ene with that chinti. Batitie. Bosumi October no ye wuremu no so. Ye wo etifi asem kese ye wo ho no mo a eda so. Nti October bosumi nyina no ye beka eno nso ho asem de a kyerɛw na fei miwia maba ene de ene so nti mane na so saa ye wura bosumi bia mu a ye nti September ne ye wo awurade nti obron sam sese ne ma bebre yare ba ye buase ba ye bate ne ye wo awurade nti ye di obonefo no so enkonim bosumi October nso so etifi asem a ye de to so October bosumi nyina ne say always have a second thought of your actions against people. Listen, always have a second thought of your actions against people. Always have a second thought. Or chelenti, o ye bribia tia ubia, na wadwene ho mienu. Wati? Ya bo pass koko di unuya bone. But the odi mu say ebre ne nna no edandan ne ho. Edandan ne ho. Or chelenti, o ye bribia tia unuya na wadwene ho mienu. Wa sori akodi politician bi achi ena wututu gu politician asum say we mpenasem we nono we yesei we fa hasen ha but ni onim ni say politician na wo tumi ni sunti ena ama wo tumi nya kukuduro ye de oye ni nyina o chena say power switch hands a waso be hye adaje enti always have a second thought of your actions against people bosumi we nyina no ne mpesa wo dwene ho no bosumi October yi nyina no ne mpesa wo dwene ho no say anamo bi a utu ade bi a oye no na wadwene ho se eye me na ye de ye me amepe okay ni amede ye ni ochena bi mi hia na metimi ahwenanim ne na di nkomo ana you are allowed to disagree with people but never ever disregard and dishonor them. Time changes and you always have a second thought of your actions against people. Bosumi October in your years no time changes and you never know who you would need tomorrow. Enti yesi bedi mi bone na dwene hu biom se obo ba yesi mi konkodi ni bone ade ni betimi adane ebia na beduru ba bi na obo ba na mi behia no amama komanim. Enti if your confidence and pride is derived out of your influence, possessions, status ene kekeka ho without love and respect for humanity, you are to be pitied amongst all men. So always have a second thought of your actions against people. Bosumi October ni ampesa odwede ho no. Nti bosumi we ade bia adwene se obi ba na wote me nchen na mi di nani saa no ade ne betimi adane ye wokura mu ne ate pen se obi tumi eboka ehwe ono ankasa ne babato mu ano eye nkrofo ma ene boa no. Nti obi ba te wo nchen a triti akoda ne se wankasa wo yefunu mu ba bema onso triti akoda ne se wankasa wasene mu ba
Always have a second thought of your actions against people. Because you will never know. Say you will need their help tomorrow. You will need them tomorrow. Like I said, you are allowed to disagree with people. Maker say you are allowed to disagree with me on so many issues. But never ever disrespect, disregard, and dishonor me. Likewise, means also I have to do same to you. Because time changes and I will never know who I will need tomorrow. Inti busumi we nyina nia wo eye eno no. Nia me pesa wo dwene ho busumi we nyina no no. Erade nka onyankopon ya adoma wo kyena yebesana toa so na yesua bi e de aka ho. Inti me se den always have a second thought of your actions against people in the month of October. Sorry them honomo. You think say today you have the position, you have the influence, you possess the influence and you have a status. Therefore, nipa bia wa sorry nimo. But the person catch on say, onipa bia no wo ho no. Osa na no no. Madam na osesa se wura wo fam ho na no no. Eyo no na obesiesie ho ma ho ye fe. A wo de watade no, ne ne bo den ne betena akonwa no so. Oba na akonwa no sebi o se de ande ana obaye na sabio ateche ewa akonwa no so amenyini se nka betena so obia hu hia. You are allowed to disagree with people, but make sure you don't disrespect, you don't disregard and dishonor them. Time changes and you never know who you would need tomorrow. If your confidence and pride is derived out of your influence, possesses, status, and without love and respect for humanity, you are to be pitied amongst all men. Note, in life, the mighty fall and underdogs rise. Believe in yourself, but be very careful not to be prideful. Know where to draw your line. Eradin kan ho na do no so mfa ma wo. Na watwe bosumi we nyina mu, rather bosumi we nyina mu ne ayedi ho enkomo na fifa we ne to so na wo da chintin yemfa no so mfa ma abusuafo. And I see everybody cannot love you. Everybody. So if you are expecting say Ghana nyina bedo, my better microphone yachi, if I'm expecting say obia otie me bia ni beje me ho a, I'm lying to myself. I'm laughing at the wrong side of my mat. No. I was somebody say me trim say ne me ye obi pepa, ne me ye nso obi mpe, e ka obi nkwa na nko no nete ha wanya nti. Oso ono obetwe akwa akosi. Onye ne boni bia, onhye da. Say wo frɛ na gina ho no mabisa ne say ohene abranche wa ya odan ontumi nya hwe nka nkyerɛ wo, but otan wo. Se me manu se bitrim se nkrofo time yo inti dia wo se me ye menya. I will always have problem with my personal peace, and I have to, get time for myself. And once me killing me who because I want to do something that all the listeners will, be in tune with me. Listeners, listeners, the moment I imagine say me bibisa I'm just calling for my own doom. I no pay with that chinti fashion team say any nipa nyina na bedo and inti men hawo ho say wo ya dia mana so nipa nyina ni eba sa wankasa wasumdwie na o ya toto na se wankasa wasumdwie na o ya ton akwakoto kala black and white TV erade nka ho da chinti fashion team mame na emwa ne nkan ho but bosumi we dia so kai bosumi we nyina na ya dwene ho ne say always have a second thought of your actions against people. Always have a second thought of your actions against people. Erade nka ho nanadom enoso emfa emma. Sorry not to do say Afei ahweyi nsem ne for the bonka tambo so ne fantoa so Dr. Kwesi Bine anope ni ode buy or say always maintain call credit on your phone and always ensure you have power on it. If you do not have a power bank, buy one. You may need to reach out to people in the event of an attack or emergency. Dr. Kwesi Bine, a security analyst, and ode we Edia by futun 7 ya hweyi nsem na ode aba we ne bambo de enti always maintain core credit ya mansa a woton nyoma wo ahenka na fema nimu hayi ye friend afia but me dem friend ya mansa afia yi ono ankasa so woton credit
credit no ono angasa akoto agu ni phone so a wo so wo de ono no ye transfer no ono pa agu ni phone so a 50 pesos afia yo ono no ton credit man ko for ono pa agu ni credit ni phone so 50 pesos ene Dr. Kwesi ban ni se me ni afia nkasa o se me nka nkire ne se phone a wato na auto credit egu so a na ne honam tutu no onyai na onto credit in 20 phone so obia make sure say abri bia wo credit wo phone so o frɛ ko be na me ni credit nti man frɛ back enye mu nyina mu sia mo to credit ngu mu phone so ebetimi aba say emergency bi behia obi e wo so o frɛ no o be ka tell say me ni credit wo mu phone so a ye be de den ani nti ene o se yan kan tell say abri bia make sure say o credit e wo phone so se na be ye ko ba say anadwono kra wo nko na wo da wo yam ye wo ye bi ahu bibi asi wo fa wo phone na wo afrɛ na we di obefa phone credit ni so a eyowu a wo bewu enipa na be attack wo be attack we kunkwa enti always maintain call credit on your phone and always ensure you have power on it mema wo phone enum kra obu ono mo se mi phone edum o da bi ne mo aye frɛ mo amomfa no Joshua be Freddy pa fra obewu Joshua ahinkan from Joshua is head of sports be friend enya de obefada ubewu munya isa esuban na enye Dr. Kwesi ban ni ne ode bae no de ubon krata mo boso e na ye de toa so amamo empanifo mama che na mumpo mboko de na so nyame adome nso me ho ye me network nye mo de ye won me use other network na bi o use Vodafone no me ye Andra numre be nine mu ho no na de ko enti my microphone dantem me dantem pa me dantem pa because who pia ena ade ade gigi ani a so no and who piano up over be me wada networks but ni use nya me de me ni me dey ntia semo me si MTN fo mu me anya ku ntia ho mo oh asa ni use ri ye dead no eno na asa di kan bae so that say nti ama eno so ha ma register but MTN use we de eno mo so mu mia yen sa omo mia yen oh na unim ye mpanimfo mo treaty Ghana fo a wo semo no mo kasa se da bi ye nya de sa because hwe mi nua emfa so atelco su nya no ye ka ho asem a kire wo a ho MTN krampokra in particular emfa so MTN na nya free Ghana fo ho munya papa enya sem ketwa MTN fo nya munya ya so fa so pa metimi aka say 90% Ghana fo use MTN. Yes. You super MTN you super mintia said dentia we wan at ko de be ya kwa ya enko first no crowd enka o network ni say ya no matro ho letter no me de ya ba so no me pacho ene de o mati free nso amoni o ma boarding moni o ma boarding den mo enso no ma je mo network obi say na ne munya use enya use na no video bi am hu ye akla ni di mako no yes mako yi wunya di o se na mako na eden na mako na eden ana me kan mtrima de obi shemo na mako na eden asemu mako na eden mo me kwa ko to Vodafone bi me dia me obi na me dia MTN for na to baby me obi o nti e free na ko no wo frɛ me MTN we anya me am use Vodafone me bi kwa me ko use Vodafone because MTN for ni menti o mase adwa better so o ma yache ya je no so me tene nka cho o hye ho pa adwa hye ho na unse eto da bia na wako break kakra adwa san ba biem adwa Roberta sanso na Gladys ono se network isem ya mo kan network ne de nye o se kura na Facebook ne ne o se nkopreso wo hwe but enye MTN for them mafia yo she last 2 weeks or so day uye kwenko uyi skenyi uye chese phone ni kura uye hwie enye ye kwa de twen yenim se nkomo be ho bibi be pem ne enye ya de nki nyina ya adwen se chale mumi ansesa no to send this in MP adwa trouble ayi twi bi aba o say MTN is like
koto beku wo ma o se koto beku ma ayo koto koto beku ma ase koto beku ma no ye oba kwawu a ye frɛ no ye nyina anyanyam ye nyina anyanyam nketenkete no unse ye nyina anyanyam nketenkete pa wo ho enka se wom ene dɔɔso enti eno no kɔta wunya bebre but enka se nko a enti ye ka koto beku ma efo but enka se ri wom fufu le fo opa di fo de berensa MPP ni NDC no sa na se MTN akwayo ai get bi nya you omusia kuye ebe jani akovoda but uko Nigeria your friend man be Peter Obi ni ye obi foforo kra ono no oni APC and oni PDP ti say oba yen Ghana high MPP NDC no ye main political parties no Peter Obi no a Nigeria for some pen no ono oni wei but ono na Nigeria for some pen no independent onya independent candidate sa but ono a oye so obeba na no akote ne party etile bi no so ka se nka Canada Japan enso onyai MPP no no ante ne party nko be wini ono so party ade dia wona furuma mu no o da bi o nko be wini o Canada Japan so obi wa open asem but party no yes de party ni di obi bete no ho MPP ku ni de obi bete no ho sa top 3 no media me oni pa me person ko animu ya nko wonte no ho eye Canada so say yen sa na ase wanye party da bi enti ya kwa primaries na se bunga mfa so de ya dabi na se MP fo ja no moye dabi o mani ko duru ho no de ya enkrofo be ka se wanya no enti na so ja se kalia da be enti enkrofo kra be campaign ti ya se he we no party no wanya no wenti bi antena party nim enti nka ti sie yi so ja se ti sie yi no ate no ho na kwa sha me say o de enka market anywhere when we need to be send your mama you need to be winning obe se gum Kennedy mo dey say no gum no be dey say ba gum obe yeah then ni vote ro kika bo ma wonya say ni secret mi say man say nkofu ayi afia mama pobi me ye ana me hu ye me ye say me bo 2024 na batwo no ho mpa say urade ma ye hunu bibi enti me yes ana me dey me die but what die ni mu no me hu surprise Ghana for nwene ho o say kan adwen sa na be ye but e be take Ghana for by surprise say 2024 about for no e betumi aba say enye John Mahama enye whoever that will represent NPP but e be a new face okay kebeye be bo se papa se ti bi be mu dia sa new face no na ya Canada ko prego sa new face no e hovering around Canada Japan hwe nya me kai you can market anywhere we nya su obo wura ho be nyankopon ya kire obo ba and wo ka se honorable Canada ko prego Japan so etin ya na no kre me se ote ne ho dia ne ro ba titim Canada Japan te ne ho free ne MPP ne ho onte no ho na ohye ne neoma na odi campaign hye so for there ya wa Ghana han kan be hu kan NDC ni MPP Messi kan be hu kon be brem ono onye na adwen o say onye na adwen enkofo ne kasa okay onte no ho enkofo ne kasa otimi te no ho dia eno de because me crap omo primaries yo omo delegate for kwa koto ba me ndi so omo to papa pay why Canada na Kennedy prime minister ne de obere ne we are sure prime minister no if you Kennedy obere ne me can pay MPP for me so omo me can pay Kennedy bury ne prime minister no pom go Kennedy say enkofo e be nyina me na me di misika sponsor wo no aba ena na me so me ma so na say
me be sika sponsor am mo ba my Alan Camp ne fa wa woni esi wo national elections no yeah John Buedu one name say John Buedu belusu one name say John belusu Obweni Baze Buedu Pedu John Buedu Buedu Pedu John Buedu Buedu Pedu what is that way why that sare wi asiti o ọwọ ni pọpù wọn ewi asene sare se why that chale ya wọ́n bá wọn sọ ani eti wudi eti si adwuma yi ene ya ye te wonka Monday to Friday no de obi ate wonka na mo boba enye twin Achire din bi ya se mu ya de John Buedu wa he why yiram aso nka se bi de bia ya na magia mo fama de asem ya meka ne se de nantwie ono ani podie tua ne to ya ma na ntena hwa nche no enye wa na wo se se wo yokomfo a wakoto de kom JB ebe firi winsam ene owen John Buedu wen adrenkase oh obi di adre keto na wiki no obi di adrenketo wiki adrenkese seriously but adwuma Kennedy ye no Kennedy betimi tie o eye likely so betimi awini wo mo presidential we no really oh yes metro di entia eye likely so be wini but general elections no enkrofo be her party senka enkrofo her personality dia anka Kennedy be wini obo nti de o kan na be so sisu say Kennedy were both so win Kennedy win primaries na bibia che so be win oh the American ne say na enkrofo say ade papa iba the American won ti ase o enka ntesanka John Mahama ebreki 8 because as at the time John Mahama buy no na oba in unknown person for another to be okay yeah ma told you na say NDC na atena so mfie nwotwe nti wo say NDC ko fie oh okay sa na to yaba no okay senka ye tuning personality a me say NPP primaries Kennedy Japan will win enko be say win general elections no na tie omo primaries ni e be ye nie Alan Bawumia confusion be si omumu Kennedy be fa ho de akọ media hona misro no delegate fear delegate we John but obo one thing is say Kennedy ni a grassroots person I don't think Ghana sem twerefo baby Kennedy be wura no alanchremanten onwura ho baby Kennedy be wura no papa ya asresre aha onu onwura ho so ati asre oh o ta asre pa o ta asre pa onu onwura ho economic messiah Kennedy be share slippers e wura ho no na ma papa no waye hu no so that's here na me say surprise say be koso kuro yi mu nyame adoma next year no me hu ni say sa third we na ye pe na ye nya ni nyansem twerefo ye ka hu ada ne ye ka hu o ye moa third bay see ye ne ye ton these two party no more ananya na we are selling Kennedy Japan now no enya bia say ye preach say betimi anko onte no ho na me ache na say it's better late than never when would you not pay listen to the radio station say what Ghana ha baby I make bia no anya MPP NDC and the platform more no it is how many times I would decay it is never true it is never true and Kofi Apollo no afem baako enya no kre gum sukran PPP for me PPP for rep ewo ayi our friend chairman BB Ofori or something me ti ninka wo kokroko I'm saying say how many platforms opa yam fan 20 years say why are they omo he me na me ngoji ngo hwe no ye nwa no NDC ni BB for o ye ya they will come to you ye nyanya political show na wo mo ntam frefrew we receive call from group rep political parties bebre o mo office wo mo kem so what is here
omunye serious na yes oh okay small for no mami akuadonko yi ne ahano ne party office wa ha onye serious ye beto aba no mo asore oh onye serious ye beto aba no mo asore sorry Kofi Apalu omunye serious omunye serious gum onye serious because onye serious hwe se ene oba Ghana ha Ghana bakose mu no political parties no otosom yensa wo onye small party edi ntini eto aba wieye wakope ba bia atena asa akọ etutu abosom sisi akrampo de oya no okan bi man PP fo no akra no ye to aba wieye wakọ etutu abosom ori 2024 no asan ba you are not serious apa na isi just as omo shada mom ho so say ye pese ye so omo ni nyina na MPP ni ndisi ya na tetew na onim so Kofi Apalu ofiri hene Kofi Apalu wa nyina MP wa yi manhia owomu no atwene ho owomu anu atwene saa no me ye no Hasan Yalega ofiri hene PNC eti omu wia na omo se adwane so omu se eba power wia na for omo se adwane akuru enye na sisi ayi MPP one communication deputy communication one ani on verse abo apapon enye no wanya bi mawurai ono waye no MPP nim sino onim zano mu nyina ye ajo Roberta sa de fie kere de Japan that man will sell Ghana la there be you know correct that's my one there also about Ghana that's what Ghana nke ye kana dia na wiye nim ni nyuma and me say Ghana ha so penufo no so mo ba na mo to me wo bi fie weska fie so hu ade kra bi o man ye wan woni fie woni sika hu ade ba Canada ukọ ni krom a minim ni o ma Canada aye anti ukunim na kobo Canada di bo ne wodompem adwuma on be di wuru na sisi akrampo no yes wo ko president no e na no aye call dompem mpotem hormo no unso ombo nyo so saa o omo so wo ko no ha na be di MP no enti omo pese enti no sisi ya no yenim so obeya president aye MP anti ondimi nyimi enu mo so uko Nigeria president is a minister o ai Buhari yes na dia be enya Ghana Ghana e constitution e tesa setie omo hono omo nso omo de ye ba no oil a omo two oil in larger quantity na yesi ye obi a minister de ko ho a no akodi sika eyi obi akọ na akodi sika ente ye no say ye me mfo obi akura bi me abege ba de ready yagumo uko Nigeria minister of omo de ne say petroleum or something ono ai Buhari no a dia boss no on pass o ba ko akodi sika mediska mu disha no ye disu bia na egbo ni din ase eyi enkrofo bi video omo ye de to na na ado na eyi video eyi omo asase no ya diska enjo me go bi anu diska we jai ba Kennedy will pull a surprise I tell you Kennedy mo de Ghana for na no be ida so betene wotene ho de nyina be boa no wonten ho isi asa agenda na be ba wonten ho Kennedy to ho wotene ho de nyina be boa no isi ayem pam pipi ni NDC ni biem omakunye njo opede a Kennedy opede a te wo ho tie Gladys and so the buy or say the man is working bro I went to Asinfosu and the good things they are saying about him no he's working oya djuma pa na me sin o se ne dai lekwa ko ni fie oh ekwa ko no fie nya na nkrofo bibiri ho atom ase ye me se dompem se me na na firi ho NDC MPP boa wo mo na agu abrochiri oh yes asesa wo mu nyina akọ odo meko sisi a won fa nko be paduba mo waye eti papa ne de o kan samba ko bi kro mu de o se wo a wo beba ni fie se wo be pem wo ma oba na enya oba ne beba na wo ma ame na ukura nkrata ne niam a be pam serious a ono na wo so wo chesi moa enya wo ma ame no also wa bo ma mi bi ma mi abrewa papa panimu bi o be pem wo ma ne ba o se oba nti oba no we he also wo fie
as madam munyi serious koko fro ba ne mu bra unzo oye plain that is it sa for no so so munye no aka oh yes so munye koko nso ha no ani osisi obetete ama so dey obetra ku yoba prime minister bi obe president obe prime minister bi oba no obe ahoro so obodi aka de waye ni natural odim Kennedy is a fine man but constitution obe president a constitution be say no sani aye omampani otiso sisi e oh Mr. Nanado ba constitution be say no na obo constitution wana o final say yes san no Ghana fo nyina ba se nyina ye ka wi a atin se mampani na o sign after say akọ parliament ono no represent yen nti se Ghana fo so mo mpe na ye be sesa no ye sesa ni wi a na fi ono de ne signature fine NCCA Ghana obia almost senyu obia akra na enyu obia akra na almost 90% ese 99 pu mo ayade ese constitution e da wono no enye enye se ye fitika na do penso ya na ye kan na se ye ka se enye ye de ya no na ye kan nisi wan so na ka fa ise ni busu wai eti se de o ka de referendum wa ba so obi anko che na adwen no ade na we de o nya ne sa na ka we constitution de ko obi anko che na adwen wo se on be ka che say e capitally intensive se ne bo den say yes and ne bo den na e favor nkofo enjoy ne de enya den ene de emre nti ejabo Kennedy Japan obetumi a nice president but the constitution will make him bad one then who no make no to suit the wope say be boawo enya sa so bi na try wo si anu bi na try anu wo di suit no adu so ba so no say the so ya officer be boawo o de na so nya ne sa na moa hwan na eye no ejabo ni empanifu yi amune ne hefo Nanado Odi jani di nansa mutisa kubeti ya de baba mati ya e ambo wa se na wa ga ye anu de ni wa ha yi semfiamfia no ye ti se ye ni ga da ya tu yi nana gafra sa go ya hunu mutisa kubeti mu mati ya e si so ga gra wo ya ku be na gwan ampanso se mrantie be nyina jijo ma bodwe semfiamfia ya se no mo pe ye ni ga to moto we adi nyango Ghana pa ai ye jabu ba mutime nya yesi ye kobusa aseme ye kobusa abrewa ye nka se ye kobisa mo amutisi ai ani amrewa fo mu wa yere mo mra ni amuzamo na se de aye de eje mrewa mo mra ni bisam constitution ye ya den because ye no de ye se etise kubeti dia ka jira mfa ai rade ye jama mo amutibi nye Anio Ghana is sweet. Ani abatu odura ya mero afo no kwankwa toy. Na ya yetise kubeti ye pe ba bi tira. Ah utise kubeti. O de kwa tire wa kini. Afia bi mu so de bi aba. I say I personally like that man Kennedy. Afia bim e na ode aba. Enti wa hu. Ai Kennedy ne ho a. Otene ho a you see say people Kennedy vote ko for for ya him. da no. Otene ho. Se no e plain. Ya peted we. As our bad man so kasa dia fa network no ho. No ka dey say aka ho ase. Ya bi network ndi dia ya na aye no. E wa na ba ne ko. Ko voda. Ghana network dey too bad pa. As our bad man. Ya ka ho ase mo a. Ya na aye no. Enti ma ya na ase na eja yen ya yetise kubeti no yen ko pensuo bi no ni yen ya amamere wa because bebe ka se wa nyina sa kubeti fini ade eja ama mutumi nye mo so ma no de kubedi wa kubedi ase bibi wo kube wo bomba wo benya nsuo wo benya aduane wo mu kube shape na nye won kube shape na so aize bantam abu baba achia Nyagopo abutise kubeti wa no de
mo je da ha ma bodwe semfie mo agija ma bodwe semfie obi say asem de o kan ye na mutise kubeti abodwe se no e no so nyina ne de ye no so obi ana woni bi da bi ono oni ma pani mo de kasa asem we ya awra de apapa mu kwa da ha say ero ne ya abrabo pa sa de frɛ no trainer ono ni ti no e frɛ abrabo pa yes ya da na se we ya si ati ani bi ya man Monica why are ai we ti se kubeti do ona bu keti amon tu sa asam na akokɔ no anti no ohuru ne wonka what's that na politics ne ye ho o so no kra do ohun ye o ohun ye oh ba wo sa de ne fo na ebo pa e ho so kra pokra nya politics ne ye ne no padi na ba ne ye yi ne o kasa ni anya David tie mam kasa me kire o sa asem ba fia ye kasa ye kubisa berewa so that ye ye kubisa berewa ye kasa ye kubisa mo amuti se kubeti a so mo ma so kam la sini so kra na o sa kire o mo so ba mi feeling ola bu keti yamon mi feeling ne keke o ye plemple mi obi o ye plemple bi ampena sempa o ye plemple na ni plemple we dey o ye plemple ni o kan ye no ne nya adwan na mi da bi ne nya nya kubeti beti ni nya botre e woni e ma bi ho akura obi won ma ola bu keti yamon o de ma ne kasa obi kan say executive presidency o ma ni na pe ne o da no na obaye wanka bibia anya political platforms krampo do obaye anna wo kire say oh this ade aye be ni peri na wa wi aso obi aba oh awe awoda mo yesa amrantie no maburu na amaye yi na no mo na de bia aye be ka kire mo nya abotre mo empenifo ni o man mu a de bia meka asamba ne yesi ye kwaka pa ye yi a yesi ye kwako hu abrewa yanka se ye go hu mo no na amuguo na muti aye ze nkube na amuguo no nyamo ne yesi ye go hu mu yesi ye kwako hu abrewa no eye opani ya wanyina nyini ya bibi wodi tiri ye kwako hu no mo so mpenifo wo kuro mu nyina na mo de won dia policies nti now president mania political importance bi aye ya anya political rally anya hwe na anya munya botre muhia na mo ye mo no ma na mo maye mu mpenifo na ye say policy nti na so na ade obi atem democracy na ba so obi ye bie na o tem mpenifo so ye anya possible say number 1 mo ntiase mo bia mo gije mo abodwe na mo ne na mkro mu ase ni ade bibie ni mutiri yeah, Marian Muye. What do you about? You need to nam she ni yeah, I was up when you need a dream. And you watch them called Ramdiano. Oh, Baby, every yard, every yard. Penny, and Penny for dear. One in the yard. So Mutia, Papa, can you see? Oh, Debbie, Wamaya Diamond, Wamaya Bibia, Papa, Debbie, a fear Nabotre. Nabotre. My blue hen, a woman, a fear Nabotre. Near Tiana say. Near Bow away, Cacravia, who are blazing. The all can say assemble fear. Yankasi you could be sakwada. You see, could be sapping. Kwadabi soon in Yansa. Oh, maybe. I could be yes, I could be in Yansa. Fine. Say, yes, you used to buy a crown at the age of 12. Nanko form about you say, good yawum. It's a honor no pretty woman. So that's it. But over ye Ghana ha. I know the obwa. Sir, over Ghana ha. Oh, by a Ghana ha. But no krimuno politics ama enya politics no krampu krapper say the so called democracy no ama obuo dwane free Ghana no kre obuo dwane free Ghana show obi to me sorry na yesi ye baba ye politics na do dan kwa kufu ado yi ofri ni busu mu fa ayi offense and some okay there be masema me kan say democracy obi aka de so what I say tanipa no kwa and some papa ne keka ye nyina no no kre ye ni Ghana ha no na ye nya babies with sharp teeth Ghana ha yawo nkwadan ketenkete som panimfuo mu a etwo mada papa enti e wo se ye ti ase se enye yes son
but say yes sanu a unni e ba sa na wo kire nkwara no empowatwa so no papa ya ono twa da pe so obi abodwesa o hwi ni ye kan anyonu mo be twa da pa wangase bi mo obi ana bodwesa fu bia no hwi ni tirim yes tie no o tafse ne be sepani ko na haban ya to me anything me see to me no to you not to me no ensem no kan nyina nyansa wom but we bia o say no because anye bia no omo anu bugina ho ebo ntutuo no but as here anye bia etingo ka se maburu no binom so that here 80 se kubeti na so omo e buy so na foreigners bibiri wo ho omo so 80 se kubeti enti generalizing no eno na ya me problem but together no asem na wakan no akasa ye na ono so na asem na wakan na se bi yo wankan ye na wo obi ayade enye na be condemn ya wo ba ya wo ntum da bi obi anka se pani ya ade na nya akwa pani na eku ye da bi